So guys, tawag sa gihatag ni baby na ako. It's, unsa ni siya? What's this? Careful! Careful! What's this? Try na mo, ane. Hero, what's this, Hero? Yeah, I know it's grape. Huh? Gummy candy? So it's like a gummy bear, but grapes. But sweet, so hot. So I'll try. It's not gummy. It's soft. I think ilami siya pero dili ko familiar guro sa smell. Dili ko used sa smell so mo nang galuha-luha ako pero wow. I love it. Thank you. So, padumi sa post office kay mas gipadala sa iyang mamayang heart nga nabilin sa Japan kaya ihatag nako. Kwaon. Dili. Kwaon, yang heart nabilin sa Japan and yang kwaon. Para ihatag sa ako ah. Excuse me, ma'am. Asa mag-send? Mag-send? Yan sa teller ko niya. Okay, okay. Hiromi Oka. Yes. Soon maybe Hiromi Bagatwa. Elementary pa lang napapansin nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese garter laruan ko ay text sa cholens tapos ko jamming ko lang. It's a picture of you. It's a picture of you. Because you're my world.